nakale umunywani wanje nibamweta Rukundo akamparo ni mukafuna. Okay. Yampe shirinje mitwaro nshanju nagura mashini nakora nashashura nazimugarura. Mtwaro nshanju. Mwene mtwaro nshanju kagura mashini buri kimwe cyone. Okay. Bwireki emyaka mushanje nyuma. Emyaka mushanje nyuma. Then uje watanuka gumana okora ota. Naguma ni nayegesa. Ni wayegese? Nayegesa ngani ndeba abandi nko kuba gukora Uganda mataze bakubukanikira. Baje nukoro tutamo majuta wamaro nanka opika kabureta majuta gataha mu nanka mu engine. Turagiye mu ishomero kwega machine. Okay. Nkakozesa amagezi ganje genzarwa guruhanga yampire. Omyaka mushanje tugamba myaka mushanje je mutiya ine compound no baza kumushara nkasete ngazinga hi bitu weno chikorota. Nikirugirira compound nkokoro kwingana. Reka tugamba ati mbisha muntu naza kuteka teke bisha ina twantu bya bitarisha tugamba mfuti nzibaze futi atana 10 reka tugamba mu size in case. Nishalira kurugamba mitwari 10 kuhikali 15. 15 aho mwani to abetano abakesha tutukushara nikirugirira buhangu size ya compound buhangu bwaye. Okay. Koko kutandika kwa une mitwari 10 15 garuka higo nintandikira mitwari ebiri umwe n'ikiceka kugarura higo ategene banengana cyejo compound nebiri ne haba hali hace munonga. Okay. Ego kuba spare parts is expensive ne biteganisa munonga. Tugamba mu rumugo w'imyaka mushanje giye zino nokora ebirunje byutuhiremo mu rumugo. Ebirunje nyiremu nkombe kamenji yanje mu cyaro. Mu cyaro nkaye? Mu district ya Chenjojo. Okay. Nayombe kamenju nibinyamba no sustain life kureba ngo na surviving tena itwenjara natura mu town. Kandi nibwo gwampikize na mulimo gwa TV West kunyeta nkunkoleho okushara abo kushara nkabakolera kumara emyaka mingi. Radio West. Cyo cyanyambire naija naza mu bantu bamani nkemu anya namanyo nekintu kikuru muno. Omurati bese amazanse nyomo girio nakashonsho kino mu rumo gwanje tino mwami kiza nakora ki nashara embuga nashara ubunyansi abantu bingi ntwarebo ko machine yonka wagamba okiya kafuna ekakeza roni emtwaro nshange machine yonka ekagura zente zingaye n'emtwaro nshange mwene emtwaro nshange yone kaza mu machine dene bindi bikwata kwa ninda ine face mask ine ebyo okija wabigura rubaje no bigura rubaje mbone umuntu namnogo myitari nakureba ariko nakuzo mu rumogo mwene yetaga capital ke yazingaye mwene okutandika je emitwa aleho machine nunji ya Japan negura miliyoni 4 n'ikiceka. Chonka jine ya China no basa kudibonera mitwaro nshanju. Chonka ili mu challenges zitukubona munebukira kufa munonga. Ma wachura ngo kwakigamba. Ele mu challenge. Ongano tankira ko program age na kashosho cyaka kan kagana na mongo gwakwenda kutandika. Akwenda kutandika. Wamezo genda mizo hina banta bineka sente kabo. Ijo mukuru wihanga baida naza kwehanisera izoba akayegesa akagaba miliyoni mwemwe nje nimwe home board that means ngo ine miliyoni emwe abo mtwaro nshanju ukencha shanju kagura machine utankiraho nintandikiraho na mwana nkabe nishabona kuboneza sente ningura machine nzi mirimo yanje tamburaji. Amina katishabere zishashura mpora ebirunji bwihamo wayombekenju wayebisa nko wazo hata ba client no batungota ano bano urabaho nibagira ngo yine fukataburwa mulimo. Banyankale nuko bari kugira nani ndabaho nimbona ne banyita ijo no manya gukora banyereka compound bwene utamana nakoma ka okegwirora baraba ntambura nefuka yanje ya koma kandi enda barabamo twareba compound waza kucyara agate mtwari 10 15 bote mukikwingana ki nimba ntere mu fuel nkaye mitwaro 5. That means amagoba gawe gabe mtware 5 na mtware 10. It depends
Waliwo compound yorukushangamo amabale ne munyofuero nyingi kuba noshara no yegendesereza ni ali mu risks nyingi nazo ibale nibasa kutera ninge kiso kihendeke kikutumite waliwo butukujeka ekiso compound yawe talimo amabale mingi ninga yabe kuzire munonga kirye kishugi ate watemera ibale wanoshara kurya sente gira size ya compound size y'ebinyansi size ati arenja hano nagirebera atwija kukendera habure eminyeto nkabere ninja habura ahere tashitamira aho mpaho ungwerindirire mirimo no wakubashomera mazire university no basa kugira iki wakora umurimo gushanga yine cyo gukora tonka wagumushitama aho mpaho bworo ni bukwita ubuhendero bere mushuma ningo zo mu maruga kunywa maruga kozese bitokoza bwonko final hendero bulirwe value umurimo umuntu bakubuza bete no gukora kimutine kindi gukora no muntu no kubibara naenda ko umurimo nabatachikuhana kwehamo bwesigi so ni mpabule minyetu nubu bumazire kusoma basine yakanagira ko wakora umurimo gukuwaza kugubona gushange newe yine cyo kubasa kwekorera kwegasira mu magara gense bayimakira ro kuzoko kazo mu byo kwinjisa nari no okakwata muri yeki cyaho ni nkunde byagurikalice munonga namwe ninshaba nabone famwe nungi nintunga kuko nyine experience mu byagurikalice nkazoma ne bya kokalice no kutunga byenyanja nyine mu experience munonga konko muri mugwe mikono rwo gubasize kurabya ho nibwo gubasize kundabyaho go kubagurikalice ne yetenge sente nyamwinji capital waza gukora ku producing in large quantities no bano enda capital labor force nibyende sente kandi na munonge byatumire byamaramani nko mu district ya Chenjojo no hinge bicyoroshanga byaturukira ali shiringi 5 hatoza kubara lebe yuwatere mu shanguli yo notunga rusi icyo cyatumire byamaramani byagurikalica tibiri mesente ngabere ningamba government rondera abantu bari no kureba kabere ninshaba government ko mu district ya Chenjojo witindu kuzarwa nyini hagambe cyaro muri Kigwera Kigwera so nkabere ninjishaba erondera abahinje ubutale bw'ebicole byabo umwana tulisinde kugezaho wa government gerezo umwana gone kugura haka sente kirire yo chonke bihimba na nebicole nibigure sente nchi ushanga umuhinje nata musi capital nyingi yaza kuguza ushanga ari kutunga rose ya mani munonga arabazira abakutekateka ngumwana tashimukuzo mu mirimo y'imikono wowe kabiri umugambira cyo muzina mnonga ari natureba so omuzire nimbahabura umwana nangwa n'ubuyo kubashomereza masters na degrees imwabina bafa amafamu during the weekend ninga mu ruhumuro mu bateke mu mafamu gabo bakole obegese myoga yo gukora bamasukumanya value yesente ubu kuba yaba atabimanyire gukora tukabaso supervising cyo taramanya mu famu hata bakoze arabasupervising bata ataramanya nkuko barakamente ataramanya nkuko bararagurrente so nico abazere bamara kufa basigaha abana baguza amafamu ubu kubati bine skills taramanya na value ya sente wo tarahende kire kintu tokamanya value yacu nico ni mpabura abazere kwegesa abana imyuga nabo bakega gukora n'umwaka bamwine sente nyingi umwana wawe mukwata meme kole botakirehe byawe byona nibitse kiza ku branching off kuzo mu institution yo kusoma ibi bya agriculture production uka level ndijo primary second ukakomba mu cyakangaye ngabashomere na senior 4 akwa ni ndebo bwenje ino bamana ni mwanya bintu byanje kandi nimbasa kwebesaho gukubona urujungu nimbasa ku rugamba je n'ubuntu mumwe yanga rya America ninza yo tindukwetinira n'uyo kuba byo butegeki nimbasa kubizamo nabona chance nabona nka capital kandi mbyo butegeki ni kurunda capital nayo ati bakubuza za nomination forms nozihe wano yenda kwesimba nkabwa member wa parliament netegaza iza nomination forms kubukadenka busha tuninga kwirira yahiguru nozihe ezo kutambuza morale izinahandi urozihe horukuraba abantu nebakushabakashira kiza tukendera ikiroto cyawe ni kiroto ki ndakubaki ikiroto cyanje
ninkunde bya politics. Okay. Politics. Okay. Politics nizukunda okubona iyo talent yanje munonga. Kabere ninyena unabone sente yenye simbe. Okay. Kolera abantu nyino mwete go kukorera abantu sincere. Katushabire. Kan winganiza. Okay. Okay. Omwachive samazina Sisiimuka Gideon akashonshoro kino mu rwanje tino mwamikiza kizaheze myaka mushanjo nasharakago akago obunyansi nebindi nkebi ubu tukenda na mnonga rukwenda tweze namba yawe na mnonga tokamanya enamba yanje ya MTN yona ni 078 ejibagambira mukame bakureba 078 94 59 735 MTN ndijo ninkozeseje yo jigaruke na mnungu wachegegwa gwa kushare bicho nyinshi kandi basa kongiza sente 078 94 59 735 MTN nyone mu bineje kakoma nikashara nebinyasi byente kakora silage na upaki harvesting ebinyasi byente obi preserving obibika mu bwire bwo mushana ente uzehereza zikora kiziriya aticho kaisha wachondoza wachireba nkabisho mu agriculture kabisho matikuru kugira ngo no kuchondoza ninga ni predicting ebindu kugamba nimbimanya nibyo muhinji sasini ya farmer katugereke na abakutera umwami kiza maze murindo okache twanzuga program indesi myatanje gama konka muhereze mirimo kiza ine biro tunenda kwa politician result twamushanga mukushara akashuma ine certificate yeye umkwati no kuhinjisa no muhinjisa rangano omusha wa mani katuke ko gumze motan ko gukora gumze muka bazoka no by the way kiza akajangwa akakejesa hatereka twegese na mnongo gwo muri wa TV wese hano korota igira hihi team tumukamera higota kahumuza higo no manzo okwata switch irumisha switch neberi ihigurele off otigaruka hanze okwata hali starter uska starter akomukatandika suka turebe nubanza wahumuza hansi enshonga bwaje kugira ngo ka balancing hata reka tukagiriraho na ito kama naza kwendera izoba na nibasa kuzaho mugwakiza ako yagamba kinche mukono tena ukaroko wasatiao abakire kangaro mu studio tuguze na program Sisiimuka na Sisiimuka Gideon aho murembo rambara kansige kiza nawe agumize mna nimirimo ye so webale munongo cyo mukuru bari kutisyaho abantabo mukashonshoreki akomorimo gwanje nkacizo kuyabagambira at least umuntu yaba inefuka takabura murumo no bwashomire byo buhingisa nkana kujango cyatiro mukono bwa hati cyo kumutaza munonga konkecho tuchitumire na nebiroto byeye ebya politics ebyarugaho nije mnyeto humwahura no bwakuboshomiro ine degree yo ine masters konkati waje no museje Uganda itukutura mebintu basa kuhinduka mwana takaye hwamasiko kajoti nkashoma otinyene degree ombya makuru tinkora TV ninga kashoma law think practicing ukashanga waba depressed wazo mara waza kunyumba ebitokoza bonge bindi kandi ukashanga wahendero rukuba ahanje ndogumwine amasiko chizawe bari mnonga emirimo yo kora yo kutkora ntujisima kandi umuntu ine mico still no bwakwa no kora n'ikirunji ngobe oyine mico abukano wako in experience rukwingana ki utine mico nabo nemirimo nebasa kuhendera kuremire nco tukuretera abantu kaba kugira batumurikire bari muntu bateka hengaro yakugambira capital yatanche nayo yakugama mwako ine sente ka miliyoni 3 no basa kutunga akakoma akakeyegesa konkari winning no kwegesa abandi yo wakuburiyo ko rukwebuzo tati ntandikire nkahi norebe byo kushome byeye byo still na practicing kache onka still norebo kwa kushara ebinyansi yakuja mu bana no kushara side ebinyansi byente ebintu nkebyo sabantu nkabo twenda tubahikeho
turembo zabo noreba china amasiko mingi yaja mwene talent ya politics na no kwebembera abantu kubayisa wo buhereza ntwamenya ngo mukama hece chiroto naza kumyamba akikirize ibyo kandi baza gushanga program ya Sisiimuka twendo sigaro ducumwe kandi kureba program agent twenda twejeso kubakora ureba abandi barimo bakora tokamanyo katungo muhimbo turese binji onkatunda tuzamuntu wa burisho wakubasa kuri ratinga nawe okahure byagambo kajote Dr. Motivational speaker namazima abantu tura nabo tumanye bakora bamu mbweno toshemerire kuba no sigara enyuma program ya Sisiimuka hicira umunegendo misho muhereza wawe cine Jemimah ibare tuchkwinire binji empapara z'amakuru twamaze kusugo studios new vision hamwe na n'urupapara orabukede no manye umuntu bwa misho mwihanga hizoberiye rizobora kabiri yes presidential nomination zaza kutandika erizoba nizoberiyo rakashatu abantu pumube mutinereza manyisinja zandi tuzichere nkobwa hati nomanya ekirimu kigendo misho bibyo nanoza kwa no bitunga nani kujabura okache abija omumpapura z'amakuru kandi nimbisa independence day tuzakwatibya chai echa global high school yes ija oyerebere abahereza bawe ba TV West hamwe na Radio West bakuzana mpira ogo mukagwana nabeshongozi bitu aba Western Region nabeshongozi kajuze Jose Martin Red CJ champion Nikli Kembo ikampa mimwatanchire ku training ngabo kwani toku turi mu training sa amani minji muje murebo go mpira gwarwa muntu za kwa twine aba boda boda hamwe na makanika ezo finals someone to shemekwa no fera eviro mwenda byo kwikumi global high school mpira tukichize hihi twenda muje kamaza hara ahantu twenda mwije tushemerere kandi ntusima bona aba basize kututeka mu sente yes tukutandikana n'aba global high school ababino bwegese burunji ombya secondary twarayo mwana wawe atunge obwegese obumutindo tuni Aliana junior school ababino bwegese bomutindo twakache cha nasare hamwe na primary zayo orebe bakwinire kandi base kutwarayo umwana wawe Luxa Bar and Grill ababino buhereza burunji chaka ahacintu echamashemerera kabaka echo kunyocha wankecho obraro burunji byona nabasa kubushanga Luxa Bar and Grill then twine charity chibaju kamhanda ukunemkunzi yeminyeto hamwe n'intaranta ebite kwatire no supportinga intaranta zeminyeto abitiremu amani n'ibindi tuzakwantu bakugambira omushaha izerabe nizukurataho konko bwahati katso mukabumuro kace tuzakubantu garukana impapura z'amakuru ni vision hamwe n'urupapura orabukede mutakaraga TV West Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi baburengera izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan yatopa singo munonka Simba jike komushune beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Martin Vale music Jose Nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabanyima ababoda boda barasite bamashane n'abamakanika omusinza twere chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party tuza Luxa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira kunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazwa muhanda enkunzi y'amyeto n'yemizano muri Barasite aba
Alexa Bar and Grill rwebikona Kijaga bakwino obuhereza bw'ebara hamwe na special night nkabandi night na 12 keys Rwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave rwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ bamani hamwe na Global High School abinogegese bwa secondary school omuri Barasite tandikiza bakurunji na Sisiimuka program aha TV West twagite okuguru kubanza okwisirwa gatano okutandika na shayi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanya ko yiburi kugira ngo bundi twate kwabasa kutambira kaje twabasa kwihaho oro kubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwawo rubukoze orwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora eshonga z'amaka omuntu okubwa amani ningashi umunyeto kuburiyo mani izina rugiye kora kandi izina ryo kwekora ryo munyeto izina ryo ryo kweto wakuze urwakana bituganira by'ubutegetsi hamwe n'ibitwiyumvirize ebyakubasa kwinura ihanga ryito erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashanyarazi ubwo tukweza ko agari kubana gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ayitirwa bantu kwegesa okuba kubasa kushikirize biroto byawe beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani hinde expectations zizina mukana abana ekeke kuja gushuka mshisha otina hawo natubandi twayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kandi kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruka. Very good for. Yaga kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cyumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi koruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no igomba kushoma kino profession cyewa bino abashomeza kunabire mbarebo mushomero ndabare smart bakabajwara bashomeza bitu bajware mpare nguvu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu babana batuganirira habinde baraberemu kandi nababine no habusi obagwasa kuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizira gashaki ndiyaye gasaki ndiya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebeho buri Sunday shahina zeciro aha TV West Honga Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi baburenge bizoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangu ne Ivan no mupira master teacher musebisisi no yakwa lisani MC lisani ya top passing ngo munonka Simba jike komushune beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Martin Vala music Jose nikiri mupira kaisa sisa charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabanyima aba boda Barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobereza kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School ishomero yo murebe abwana na
primary school omuri koranoria bine dena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakaramagezi embogo drink abari kusyaho embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kandi kyamibwe UNBS oshanje omuduke kuhihi na sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri kuresa shiringi 10 zonka yanditse heji uri kutera star 238 star ishatu star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 10 zonka rero utegereza omugisha gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti ibiri noti chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana miliyoni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Nehinda wabari munonga iwachiri nitwe ya program ya Sisiimuka tuchiri muntu jendo misho kandi ko kunanagambire mpapura z'amakuru New Vision orupapuro rwabukede twabitunjire mu studios omuhendeza wawe chine Jemimah ayebare katerebe bija omurupapuro read to New Vision battle for 2026 starts atutebe tumamu turi mu karuru ko katuturimu tugenda general elections nwaja 5 contenders so far cleared for nominations nwajangu UPCs akena disqualified page yakana nominations ndebire President Museveni elizoba asheme kuba naba nominated President wa NUP yeso mwamicho nawe Ariabo batano abakujangu ba clearingire for nomination byatunjire omurupapuro rwawe ora New Vision baja outrage as residents accuse parish chiefs for PDM extortion is being kwatina center za PDM nichunje nkwati abatura batanchire kwetera umuranga kana abantu babembeze mubirana mu yakasente kabantu bafamamije bakuna makoko bahati biniraka ariyo kugamba reba makoreka kwatina NSSF to pay 13.5% interest to each saver iwobire no bikana NSSF aganijana makuru marunji munonga yetunje urupapuro obase kubishama 7 awards distinctive elders inspiring Ugandans bakujangu ba elders ningashiba chirinju abari mu bakora umurimo gw'amani ahana y'ikurebera omuchara matembe yes yechachani chikatambara munonga nangwa mama chi misinterpretinga kuko bahati bajangu no mbatunjire abazizi kuruga wa president bana nabandi abatunjire abadeji abukora emirimo mirunji no plans mega rally after tomorrow's nomination byetunjira ondebe na police bahabwire ombikwatirine na nezrali ezo barakoreshwa nizoba niyo rimwe president naza kwa ine rally probably achaye chakororo itunje papuro manye kumanya binji ebikugamba hano mzini 7 gives ghettos women circles 3.2 billion shillings company sente zashira accounts kandi muzikose kurunji kuja mwetungure mwehe omuboro amakuru menshi utakafero kureba protecting gains to drive progress bibabereta
kureba birabene bukwata ya presidency waja protecting the gains as we make a qualitative leap into high middle income status ibi byona babireta enjingo gwa kwasa advertising namu abantu bakamanya ibyo uri kuguza oil and gas infrastructure byona biryo mureba how kwatinana ubugigo bwa oil and gas niyo kwakubasa itapinga opportunities in case babireta omurupapura ritu or a new visions a woman's guide to smart car ownership imajango bwa hati abakazi tuine kugira amamotoka tuzaga owninga tuta nibyo kujango wajitwara mu garage tokumanya ayibashemerire echafa no kwashema kwa no babukanika barimo bakoreka kwa kwasa kurinda imotoka yawe uri muchara babireta no sports Nindeba Jaguars Stars top league meets yes mbibi babireta bishome iwo ukunda bya sports Uganda defeated na Africa Region World Cup qualifiers majangu warm up neza kuba hagati ya Namibia na Uganda mbibi mbwijire Uganda should emulate Kenya waja Kenya athletes collected 11 medals in total kandi ndebere bakujambu abanyarwanda turi kubi chaka aba athletes bitu kucira munonga abachala tukoraje twabasa tuta kujangu tu improving tukoreje turebera abane babitu ba Kenya uko bakozire mbibi babireta ashirinji 10 zonka basa kwetunjira urupapuro ru omuduka gona ageturire yahanga bane supermarket bane agents bitu which gender street ojo tinyendo papura written or new vision program ya Sisiimuka chemine jendo mission ikwisa wa Independence Day twine ompira hagati y'abakozi bawe aba Vision Group TV West Radio West tuzakwatiriya chai cha Global High School hano town tosheme kwa no fera izo bankeri okwerebera abahereza bawe abotwire no hura Radio West pato amana mani listen MC bashukurani Sister Charity ngambe chendeke chini binje mnonga Patrick Abaterine bona baruho Ivan Murunji ijabona barebe ngo bakumashana nabeshongozi aba Ranger Rizoba aba Peterson T Paul Sebo Ruben CJ Champion Valley Music munywana wanje Matt Henry Jose Nick Kembo Lady Diana amana bandi binji edizo batuyashemera mnonga kano musinguzi kuturargaho tuza kuja no mpira gwa boda abambara City bakumashana n'abamakanika abambara City omusimbuzi naza kubona yitwara Chembo ekikopo kandi otire honanente ona abantu mu bintu numujatu byabonera then kuturamare after party neza kubera Laxaba and Grill ahitukumanya kechijaga mujatu eshange kandi ntusimabona habatushagichire umupira gutu n'abamwizi sako ababinohereza bo kubika hamwe no kuguza sente akapa sente munonga wachota shembe kwa nobikana mwizako zayo obataya ile Aliana Junior School ishamariyo ryo murembe rwamane umurembe rito rambara ekintechi kwatine na nasare na primary batire mama nizo biryanya muzo baryaha bagambirisho mu kubaretebeka nisa bashomesa bariyo no bamara security yishomero tushime kwa kwiyakira komuzire twine cool sounds abana bakutegeka ibinte bukwatine na sound stage buchimwe cyona kirije bashime kwa no besiga kandi obete ahamikore yawe twine embogo drink embogo kumbucha echo kunyo kirungi chamani chetunjire onyogira amagara marungi tikine kabikona ahambirwa utine charity kibajuka muhanda ugune nkunzi yeminyeto hamwe na nebyemizano omurimba City Laxaba and Grill ningashi omukijaga nigo mwanya munjo kushime kwa nota yaira wano inda kushemera urukwendo buraro burungi akokurya karungi cyo kunywa kirungi cyo kufuka byona nova video then hamwena na Global High School ekwatine na secondary education cyo batitire mamani kandi bine omwanya murungi batayayire horebo kwa kubasa kushomesezayo
omwana wawe okwetwargayo tugumiza munane empapura z'amakuru orupapura orwabukedde mutwe nindeba DNA ewandudde abaana ba Pastor Mulinde nibagira ebiri mu nsala ya kooti atuziza ba Pastor bane nayasa ebyama enshonga za DNA nzizo bazireta NSSF ewadde abateresi etulya 13.5% mbibi babireta Alien Skin Police emuyiga ku by'omuvubuka eyatidwa eguna namurebire adokutrendinga abasawo balagajalira baby babatute mu kooti yes ngwaba bahino kwatakozereje emirimu yabo baby yahendera afiire obwahati bariyo mu kooti Museveni yewandisa leero Bobby wancha ninja inoko byahinduka bwahati konka yerebere ntekateko kweri munegenda omission abana babiri DNA ebawandudde ebikwatene na Pastor Mulinde no shombana babiri ashanjire batari beye mbibi babireta baja police yiga Alien Skin kubyo muntu eyatidwa nkanda benatambura mu camp yeye yetunjire umanye ko shomeho binje bukwatine nembozeji Minister asabye abebibanja kulonda Museveni oguni Minister Sam Mayanja utukumanya nguna bari mu nshonga zitakareba ebyagambire amakuru menji bantumwe omurupapura ritu orabukedde retunjire ndeba akubatu bakora sente amatara ge yagula okusa mu nyumba ye nafisa ko kuyatandikira business obali mu bintu by'amatara irebo kuyatandikire business kandi nabwa hati okwera munegenda omission agafa kubiduka government etongoza okukebera motoka yes no jamba accidents zibire nyingi zituira amagara g'abanyayuganda benshi bino bahati nzeri government nebyetongwize kugira ngo abanze bacebera emotoka iwe nemotoka planning gure motoka yetunjire bukedde yawe orebe bwahati government etironte katekachi babireta nebyabusabara binya byesima mu luguudo rwebusabala biberakiriza madango byena bibire bingi ahari gutoro amasomero amarwariro n'ebitongore byesaza bavuddemu obukadde 10 ezalutiko yerubaga baramunobombeka ekereziya yabo byetunjira ha then twazo sports bagira ateta ayiye ku bukoryo obulala Neville alabudde Arsenal ne bakore kombiro kwa Arsenal kubiro mu weekend bagurire John na team ya Man City Queen Cranes ebabula bwanyuma yo kutera team ya Namibia ibiri ahari busha nibaje bukwatene nebya FIFA Under 20 Women's World Cup nijira gona makuru marunji ahingaritu neck ekede Kenya egenze wando omuliro Vipers ekomyewo ewera nindeba munyantoga mu witu Paul Muchilezi obuyateba Nairobi United obaye bagachai echa nachivubo ashirinjira 10 zonka abantu mwe nabasa kwetunjira urupapuro ru omaduka gona geto riri hanga ba agents bitu tosheme kwa nufera kutunge mpapuro zina kuroza ukache nkamakuru minji nchiza kutushemeza kora yetunjire ezempapura wabasa kweshomero kamanya binji ebirimo nibigendo misho omuyihanga byeto program Sisiimuka otine Jemimah ayebare konko bwahati katizo mukamuro turumuntu tugarukana n'ibindi ebirakushemeze no kumanyisa otakarga TV West
basitire kisulo bakagira ko sambuye kwije keza asa face agogo atapu hati ni bagatamu umubazi bwo kwitoko bagita utunga mutawe nimbwe nibera bwita kandi kigenderwa n'ikirunje kugira ngo amizi gabigaboni nkuko kumbazi gwina kakwate no kishoko ko dumara ubiti tuyamba kuno sije kuri mezi nabwo ko uri kubasa kugaronda ukagatamwa amakara amakara ngo ngacenca imbazi bari kutamu kwito bukoko uganywa gabonire ndende dramu ndonde shaho y'amakara nshicemo then nshicemo amizi then turahejeje namuteme ntonanyo katugire ngo ina kadomora ka litita watama amakara ashatu ariko basa kuraba ugatama amakara ashatu ni gatandika kucenca uburufa bw'uno buryo burya gomeza teras kafakari ego rero umuntu ushuka bononye Kashko wanishka area nanka y'amakara tekurga yahanze iriya kara y'amakara nanobu ucwa kumba bwago tokarwaragaho umukatayifurire bakakwa amakara nko mubazi imbatana na za choco tablets safi za choco tablets unuzi zine imbaganisa n'amakara go turutasi ugali tukutumika sigara byaza bose tinje kwerebereje ushimishimire kuba no kwatanke irwikara ukajishekura ugaritumira siyamizi ukonye ko mu bisanzwe cyo kubanza gwanya mizi gabonire abo kuba gabonire ni gaza kwihamo ibitari kweterwa umubiri kira munongo mu mara ntabwo eco utagareba ngo nigiragura ukategateka ngo kabana kandi ahubwo kubaga ryo mu miti eyine myonyo aguma kana go ine myonyo iri kujyamba kugira ngo kiriye kiri mu mizi stashimire kuba kiriyo kizumaka weza kubi saiti nyabu utanyo mezi kamba jangu twasiye myaka 80 mwenda aho saiti nabandi tabiritinga mwenda myaka 80 gaze ngo mission gateko kungutuka ni jike kitwa mutari Josie ni go ngano wasa kumano Josie nkatama mu mazina y'imyaka mingi mani iri kankirinzi nabwo ico Josie ikaha kusibuke kwa mwiranje aho neta akora nikijiro kuwa Josie ndi samuri wakozesa nabo bajanika kwa site waweza kubi tanyamizi no hulira kubi bandi aho mwenda kubyenga utanyamizi inyindo zigeire utanyamizi araje watu wasumu kuruka n'uburofa ubutashoboye abutanyamizi waretere msiyazi mba then hata asigara ko mufunda araje kandi uri bisheshe ngo bishimire ko bishamuza uburofa bukabikana nakora butakakigenderaga kaburira kikibiriro barumya azico ko n'enchego cyarwo mbisheshe ngo kizomunda ukushanga ijo asidiye cyo cyonye burize cyo okay ukwenda kongera umuhereza umbyemizano udaferwa program y'akadirisa rwa gatatu turi kwishyaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza n'urwa katano ugashamwenda ubisa cyangwa n'icyo kaziyangwe aha TV West ni hinda
abanyayuganda mweke bekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri gukoresha shilingi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 10 ahasimu yawe abwa shilingi 20 zonka rero utegereza umushya gwawe uri kwerebera TV West muri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kwanaterwa simu noti 2 noti chenda anana mwenda buri kwehandisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na ki ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba burengerwa izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika konje munangwene Ivan no mupira master teacher musebi sisino yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaeza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria Binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nimire nangwa muyizo reka ndete yebitoki nki10 nesano yimwe abataka mu nkwaze amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tikachikora kasha kirakuyotenda amakaga ndoronda mu Shobangirirwe I love you Orwa kabiri taferwa program yo hinje no burisa na tuija kuba turi ahari nagaba daire farm na ija kuba natwereka ebintu bya ina farm ayina ebintu binji ayina hwente zamate ayina hortoche ayina hempunu ayina hembuzi ayina ebintu binji munonga kandi okusinga munonga na yonjero mutindo okurga aha matege so nutwenda twege turebe okwarukora yogurt kurga omumatagar kwiha farm na jihar 12 na jitaha 10 so kunajiri kubara nashanga nichikoraje munonga na munonga wabona market muntu ayijumbero mu kuhinga na no kurisa ahubwo kubo bwiro bombe koziremu ndebere binje binkozire kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga kandi uyihamu nka abinje umwe nagira atamagara atiki kunka nota mucice kandi uyihamu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa otaferwa program eje nehinda
TV West nehinda program mechiri Sisiimuka tuchiri muntu genda omisho kurugashaha imwe kusiyashaha ishatu obuturabe ntwendera program meji New Vision Battle for 2026 starts no maba president ningashe ba candidates abesimbere ahantebe job hati abarabire mu nshiba cirunji wano planning akutera karuru obe no manya no harabiremu no ha onda terere akaruru obwa hati nibagira ngu abantu abo kikabatano nubo babire cleared for nominations ninga barabe no banominatinga umurya abantu reba mu president obwa hati Yoweri Kaguta Museveni Warabena Yesimba aha ticket ya NRM then twine Robert Chagulanyi ogunu president wa Nupo twine Nandala Mafabi ogunu president wa FDC Ningashi Forum for Democratic Change twine Joseph Mabirizi kandoguno wa Conservative Party hamwe na Robert Kasibate of the National Peasants Party obwa hatabo batano tukareba nibinja bapekenjere nomination forms ahina yirucire kubara tukatwakire nko mu 200 nka 60 mukana bagira mbu bakabachenjera bakasha tunamunana kuko bwa hatabara bene ba nominatinga n'abantu abo kwingana batanu bonkana babo bwa hati abarabire mu kandebi nibirujura aha election commission ebyera munegamba nomination dates erizoba nizoba eriyanyencha kare nabajina ngo bwa hati baki yarinjire abantu bakika batanu kandi babahirina certificates ezo kwindiketinga ngo bashyikirize ebyo bashemeye kubana bashyikiriza kurabaho nkabo kwesimba akaba president byaba umyebi oshemeye kuba oyine signatures igana zikurga mu districts ezikwingana 98 yes zone 2/3 ziningashi ebice kabira bishatu bihanga at least oshemerire kuba oyine signatures zo kandi umuntu ashemeye ko yanditse 200 twari bahinimaho election commission kandi nuperu kujambo emikono yiba submit je ningashi signatures kuriko mu districts gatakushana ekabeta kicire tukareba nupu yatahuru abantu bagenda ahitebechabo kandi batayo signatures ensi yakonko bwa hati ntureba mbu ba meeting requirements kandi bagira kurujira hadi byabakama kandi oguna rukura ecitongore eco kuteza uburu mihanga election commission bajan kandi haro kwa kuruzo batireho izoba ya nomination izoba nizoba eriyanyencha kare nabajambu nuba expectinga abantu kwija office yabo nomination dates na kugabira muneri izoba urakabira hamwe na nyencha kare kandi nabajangu nibiza kubaha offices zabo omuri bowa within machinde yes omuri wakiso districts kandi ba aspirants ninga shaba bukwenda kwesimba bwa president abarabeno baza kwa nominated bashemere kuja agati ya shahina zakasheshe hamwe na shaha 10 zakasheshe nabajambu waza kwija ushemerire kuba oyine abantu bakika 20 mwena hamwe ngwenu iwe yesimbire na nabandi bakushagatire 20 nibenda at least mube mwine emotoka 2 kandi tubakwenda ebyo kuja ngwija wasiga wararinga abantu ningasha abantu bari heri ya geti bakutegerize abantu binje nimajango cyo tubakuciciriza abo kandi benda nomination process agenda mbusinje aso ibintu by'ugambo byabakama ibyara munagamba abinte bukwatine na nominations kandi bagira mbu ibintu kora ko kubata amateka go kujamba at least oboyine motoka 2 nizo zuba kubara oboyine abantu 20 niwe bariremo byagenda je nabakunominating aje noba nogarikayo bataona nokora bino basa ku accessinga nomination venue so itobunda bine abakuhagira bakubintu benda besimbe ahantebeji tutakagira akashashamaro kamani ningo tukijura umwanya kandi ukashanga na president wakwanwinda abantu banominating atabaza ko nominated eka process ejende omisho eri kugendaje mbibi yona program eriyaha nabajambo kandi
ibe byo kugira ngo mobilizing aba supporters ningimo ba supporters baba ba aspirants mwija aha mwanya mwaterorari aho nibabasa no kushaza mu nominations to akwenoinda ngo umuntu wo kugera ahike ahari echo The nomination program nayo bagishohoza nibeza kuba nibitambara bita wamara kuba nominated nibaza kuba bakwachi so bano umanya waza kutera karuru obeno umanya eberabe nibigendo mission izoba baje kandi mutakajangu numito abanyarwanda tukwikiza abajyana na president wihango bwa hati ariho ninga sitting president niyo process niyemwe yararabe musomwe n'abandi abamwesimbe mutakajangu amateka kabataho minji nawe naza kwija na mu moto kibireze zibagamba na n'abantu 20 nabajyangu nibenda eje process ebe successful noza kubiyetunjira ombwijire amurpapara ora new vision konko bahati katizo mukamuro kace tuza kuba tugaruka tuza kontoyongera kumanya ibiri mu bigendo misho ile bintu bya politics mutakarga TV West Electoral Commission nemanyisa bichuru kwataho okwandikwa abarwenda kwesimba ahantebezo kwebemezi ogaza kanso sa government ezebyangezi kuno kwijja kubaho kutandika nebiro 11 okwisya 24 byo kwamwenda omwaka ogu kutandika na shaisha zakasheshe okwisya shayi 11 ozomwabazyo omumazoba agokora okwehandikisa no kwijja kukorwa kuti okwandika abo kwesimba ahantebe za municipal division chairpersons na councillors obarire n'abantu abinu mutano ninga shi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwamwendoko okwandika abo kwesimba ahantebe za ba sub county na town chairpersons na councillors obarire n'abantu abinu mutano ninga shi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwamwendoko abantu mwena abarikwenda kwesimba numushabwa okuhamya ebyo kwezebyo kwenda ngumutakashubwa twegiteho aha program yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kwasa kusheze biroto byawe kona berere bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabaza kuba naga ko mwikuru ayineke mwani expectations zina binyi kokana mabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga abantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twamugereza excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana hurire heda masa yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Heda masa yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicanyizya kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino abashomeza kunabimbariye mu mushomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa zakaki abajenyi bitu nubabano batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kwikirize biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV Westonga otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day acha Global High School ompera kwatarika kurunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzee BCC no yakwa Lisani MC Lisani ya topa singo munonga Simba JK komuchine beti abeshongozi batabakari
exterior Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara ikintu cyanje hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butuntu TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe abwemikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyebizana muri Parasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa second school omuri Parasite tandikiza bakurunji na Sisiimuka program aha TV West twagiteho okuguru kubanza okusirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiro kugarura mu mujinya okumanya n'ibindi bije ingomutense umuringo gwanyo kw'imviri kugira ngo kundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho kubanza tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twinabahangu abakutwegesa ahadi bishobora sente yakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu nituba twinabahumuriza abakugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora shonga z'amaka omuntu okubowa mani ninga shiyo munyeto kuburyo mani izina roryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo kwetwa wakuze urwa kana bituganira habitiki hamwe n'ibitwihimurize ebyakubasa kwindura ihanga ryetu requestimisa kandi urwa gatatu n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubandi gashemeza twegiteho aha TV West buri gasheshe shaha emwe program chiri Sisiimuka we bari we hachiri nitwe okurugo butwatandikana hati kandi tuchiri muntu gendo misho okusiyashaha ishatu zakasheshe nibije bintu genda muihangana n'abagambire nominations aba president bitu abaraye simbe abantu batanu nubo barabe nominated company umutezi wa Karuru agamakuru nugakwataho manya waratere nabaza umishaho nabaza kwa bayizana za speech waribo to manifesto ye yampe eyathereza neza kunyamba nyonko muntu bizibitu neza kubikoraho uko cyarigayo izoberi yanyumwe bazoturebere kitongore echa UNEB echinjunanize wa ngokutebekanisa ebigezo aha ba candidates bitu P7 senior 4 senior ya mukaga turebere bashohoza ekibakweta timetable ebigezo obera barabe babikora turebere PLE bazengu neza kutandika ashatu na chimwe October kandi neza kubanika ibiro bina ebya November 2025 nawasa kujutashi P7 nibakora papers zingahe nkantumanyana na briefing ya candidates nacho n'abantu batubara nkekigezo then turebere abana bitu ningashabeja bitu aba senior ya kana estop Twitter Uganda certificate examination mteba naza kutandika 210 yes 210 bya October 210 bya October then baza kubana bamara 2 bya November twaza habeje bitu aba senior ya mukaga nabaza kubana batandika 2 bya November then bakuhendera ibiro bitanu bya December hati no basa kubana uyibuza utate ibintu biza kunyamba cyumkati kiko kumuzire ukameno yitebekana saje
umanyoti timetable bagiretse reka reka uje umuzira yetebekanise kora abo botakamaziro ka school fees ko mwana yetebekanise utandike kurunda kasente abako kutware bana baza kutandika kare tukwenda umwana be yaza ku ya briefing itakashashwire sente kandi mwana abamashomero mutandike kutereza jabana company revisions muzikozere kandi zicirmu nezigenda umisho inebuti yakwe yenda abeno jabirasha ya mheru nko muzire ningo kashanga umwana wawe yaremwa kustamira ebigeze byabo kugira tarashashwire so nibaza kubana bakugambira umbuyishire subject obwera bene kora English no bagikora ryari ebyo byona kuko hati twareba ngo ekigezo cha PLE ningashi primary living examinations okwezo kukwija ebirasha tuna kimwe abana nabaza kwanu batandika bahendere ebiro bina byo kwikumi na kumwe ebiro 10 bya October ningasho kwikumi senior phone baza kwanu batandika then ebiro mushanju byo kwikumi na kumwe babene bahendera erizo bene bahendera abasiniya mukaga nibo barene batandika ebiro mushanju byo kwikumi na kumwe obo bakumara ebiro bitanu bya December twabaziro bunda bina abantu mu classes ezi tutandike kwetebekanisa urebe umwana wakora bari mu dena aza kuba natambarata ebe bigezo bitandika kare cince n'umwana hike kare ishomero yetereze hanatabana yicacereze abandi batandikire arenguka n'umwana examination room ninga hine ciyayebwa reka tutandike kwetebekanisa ucirikare kugira ngo abana bitu bakore ebizame ibi kandi twate kumuzire kuba ine timetable ukabanureba kushira munonga abana bitu abari umuzade obenoreba umwana wanje ine literature hara ine kore izo batarakore umwana yatakoze kizamu muherezo bwire nawe a revising ebindi ubundi papers zinde za kutwara kushira munonga twaka classes zahiguraho kushanga umwana ine subjects za kubona twara ari izindi za kuba atakutwara timetable bageresere kare kuja twetebekanise itwabazire itwabana abeji amashomero nago getebekanise je kugira ngo environment y'abana bene bakora mu ebigezebi mutindo g'insenyomo nimpamya yakire okumfield harabahangu abombyo bwegese abarabe natwise aho turebe ekitente cyo bakugamba kandi hamwe na numpira bwitu okutwa batwagambire ngo nuguza kubagoroho eviro mwenda yes byo kwikumi Independence Day itwa abakozi ba TV West hamwe na Radio West ntuza kwa turi yachayi echa Global High School obutukuza numpira na nabishongozi bitu ba Western Region omashongozi wotu banumanya T-ball naza kubariyo Martinre Jose ni Clickenbo CJ Champion Valley Music bona nabaza kuba bariho achaye chi Sister Charity naza kubariho then bwanyuma habona numpira ahagati y'abanywani bitu aba boda bambara city hamwe na makanika bambara city omusimbuzi naza kwa nayihangura ente hamwe na Nechkopo twarugaho after party neza kubari Alexa Bar and Grill mwana muri gushemera mu side za Rikona hamwe tubamanyanka ekijaga santo za kubatero tukushemera nimwe kandi mpira ogu neguza kwa nugore kwa butunu aha mbeho zitu eza TV West kandi gushachizugura abakuta musente n'abamwizi sako ababine services nunjuzo kubika hamwe no guza sente aha percentage kace muri wano tekateka kubika kasente kawe mwizi sako noho nubo boshemerire kuba no isiga omuchintechi Ariana Junior School ababino buhereza burunji bomurembe twaka kintu cha primary hamwe na kindergarten education bino buhereza burunji munonga twara y'umwana wawe imbogo drink ababokorana na imbogo kumbucha acho kunya kirunji kandi cyugaza mu magara kineka bikona mbere rwawe ketunje n'imbogo turabintuma achayi cha Global High School twinaba call sounds cool events ababakoze stage zamani ekintu twatine n'amatare kintu twatine na sound cool sound yo kachukora kare
kare mwenyo ine mbaga noenda kutaho concert uyu mwanya numuhangwe oyeburuze abora yebyo mabirunji ko sounds nico cyogaruka mu chawe. Then twine Charity Chibaju Kandogu Nenkunzi yemenyeto hamwe na Netaranta ebyemizano abitire mamani umurimba City nawe naza kubariyo tuna Alexa Band Grill umukijaga orebukona bino mwanya murunji go kushemereramu iwe uri kwenda kucakara kwenda kunywa karungi bana kose bana kafuka buri kimwe cyona kiriho nights zabo buri uri kumaza kusya Sunday babine ibintu bikushemeza zayo obase kushemerera nabo. Then Global High School abarabe batwostinjire ababino bwegese bwa secondary bwo mutindo omuri Mbara City hano yo mutanga kayibuza otashabesho ngoza abantu kubarebera zinga ininga cha aha okutahamuno kwabusha bucintu cyo nakiterire iwe chikurizo bakorera ke oijo tushange oijo kare tushemererwe hatumanyane ekintu kibeje ntuza kuba tuba tegerize tukiri mu tugenda omisho na program ya Sisiimuka ne binji hukuna nagambire ebitwenire kandi twareba abekitongore echayinebu echukutebekaniza ebijezoho omwihanga okuchasho wize timetable izoba erya nyumwe bazoso yonkumuzire nechukwataho kuba no manyoto mwana wanje naza kutandiko ati then amareri zoba hati yamazire omwenire plan ki abana bito mwe basisikarira mu vacations nkezo abana babici oshanga batwarinda hatumuzire oshimukwa no planning kugira oti school fees na kamazireyo umwana mukama kamyamba akakora je bijezo amago kugira ngo umureke umukabiri dadanti hariho institutions zikwazi no bukosi ebwa vacancy uburyo bakatatundira mu gukora baza kumshomeza kakosi no myako yemirimo ngaro tikine shonga umwana at least orebe kandi atakaba yasaba evinjereje myaka yona kandi okashanga yafa umutima twahika vacation so abana bitu planning je iwe ne kandi tsi primary 7 ninga chipi 7 ine candidate senior ya kana senior ya mukaga tandika ku planning kare umanyeto mwana byagenzereje akijo mu cyumuro naza kubana kolechi we ne duka twese mutara duka yawe ayege ayege business n'icyo kare ko botaro n'abasaguza munacho kokate cyo kugira ngo abana tubareke ariyo muvaka tine cyashimwe kona na Siba TV wa mukari wenka kazerero mu center manyaba mwe bazo mu zapuru ashahibiriza kasheshe we yatanchire kurabamo nenjana boje redundance nkabazire tushemerire ku bantu jiyo turebere mu kashoshoje ko mu Rwanda nibinje abitukuretire bakora emirimo ye mukono mwana wana abasa kutanchiraho yakwata tuje mibaka mu gukora ibintu basaguza muno umushomezi umuhereza nkaka kose no baburuho bwa computer na nibindi binji omwana at least atakaba redundant obo yategerize results zeye at least abekine ikiyayongireho tasheme kwana relaxing akaba redundant omwaka gendo mitu ebyakubasa kuba bitakumyamba program ekiri Sisiimuka katuzunga mu kace ntuza kwanzuka mutaka TV West. Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emumuriza company izikushaya ubuhanga n'ubuhango omukora amabati muri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozirwe kwangara buri bateri tiranji nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorwa hano Uganda Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko. Ronaldo does score. Mbappe, Yamal, Hurricane, Cristiano Ronaldo.
Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTime. Subscribe to StarTimes Classicos Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sisiimuka Prime for Uganda commentary. StarTimes Football. Kubeida isi. Emyaka mingi omubazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongero kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka okukwinda mino gitu. Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi baburenge rwizoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongo ne Ivan no mupira master teacher muservice no ya kwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushino beti abeshongozi batabakanyana Peterson na kapira ya kwa Paul CJ champion Henry Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kebi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima ababoda parasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party za Alexa Bar and Grill dushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobereza bwo kubika no guze sente hamwe n'ibyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi na mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero ry'omurembe abwa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji Karmajezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kulya kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hii nehinda Ina program ya Sisiimuka bari we achirini twe kandi omuhereza wawe ochine Jemimah ayebare Gideon Senyomo yashiro komso mu field kandi ine oyatoletera nindeba hata byaza mu uniform tumesa bukwate nebo bwegese Gideon wa mnonga Jemimah amazina Nsenyomo Gideon go kwagamba enshonga na mnonga noyonja kwetegura kizamu kya UNEB amurundo ogu izabanywe bazyo UNEB eshowize timetable abo bizatwa tugamba UNEB ebinebe bizamu ebirukorwa ihanga ryona twine PLE twine UCE twine USCE konka takagira ari muri bahibu bagaka hansi ari muri hansi niyo PLE primary examination abantu beja ko barugo chamushanju bakwete kateja kuzo musini atakusibize yo turinkai turi Emirates National Primary School omugazimbara nyenda tonje kugana na dos na mnonga abwishomere nani ngamba dos ogo nuwe arukura bikwatebe kwegese tumwakire live TV West bazora musi abarebi na mnonga tonje kugame na mnonga yobwegese mumwetegwire abantu tubona bo kutureba murire kurungi murije imbare tenda musyo kurugari Emirates National Primary School yarushanga urugazi mbarara ishomero yarushomesa abo jona biceri ya primary yine karicura mu ibiri theology na secular ningashe bya burijo so esa igitondo kwetegura gukora exam ya PLE abana yitwa P7 yo kubanza ba pioneer bitu kandi abantu betegura cyumwe banyuma yo kureta timetable so tura tweteka tekere koragiye bizamwe bikanda abana bakabika abo twature bankadose umuziro ngiro bari mu gakina makuru ngizamwe byaraba muje eshahegi abazire tubahiga
kongera kushabira abana banyu cyo cyo kikuru munonga kandi ikindi kongera kumanika abana banyu mbahumuriza mbagara mwasi mbagara mani kugira ngo nabo base kumangu abazire bita hibari batufaho kandi batwendeza kurungi ombwiro. Okay, akagomba kushimana munonga muri wa TV na munonga ariyo go muzera yo natureba umurebe wa TV we story yokwe natureba ni muzero yokwe nyongera kushiga kwa kori yokwe turukumara yo mwaka teka ari Emirates National Primary School turetero umwana wawe tumugunjure abo wegese burungi batugambye wegese umushomero ntugamba bakanditse umushomero harimo bakanditse nyato akiri bakanditse babiri bashatu you can close in here batugambira amazina gawe nibasa kwigira hihi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tunje na gamana na man mnongo live at exam kwetu kama tutakana mazina gawe. My name is Ankunda Hamza. Okay. I'm from primary 7. Okay. I studied from Emirates National Primary School. How prepared are you? I'm prepared by making a countdown which will always remind me about my target. Okay. You have a target? Yes. What's your target? Making forget. Okay. Yana gamba kule sona bana maisa kuna 111 distinction. Kamkwachire. Good morning. Good morning. Your names? I'm Peter Pauline. I'm Peter Pauline. Yeah. Pauline and Peter kuna mnonga bazabali baturebo kwa bariyo nimunja kwetegura yiwe de akwati yo second week ya tatamu ebintu bigenda genda twaza mu class buri week tuna host exams tukumara kuzikora tufuna mu revision mwene ntwe nkabana ntwesigangu revision ejo nza kutiyamba kora PLE. Okay. Well, what's your projection? My projection is getting aggregate 4. Aggregates 4. Abana nibiza kwinimenda division 1. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Your names and expectations. My name is Rahim Amdunji. Okay. And in PLE I'm expecting 4 aggregates because I am serious, my teachers are serious. Okay. Every week we have 2 sets to do. Okay. In those 2 weeks after doing the 2 sets, some people are promoted and demoted, so every child is focusing. Okay. That means when streams are. That means when you talk of demotion, that means around A, B, C. That means one of zone C, then later zone B. Hey, is it like that? Yes. Okay. Your last message to the viewers out there. To me, as a candidate of Emirates Nursery Primary School, I want to encourage all other candidates of other schools that this PLE we are going to do, it's also like other exams. We should not fear. We should also pray to Allah to help us in these exams. Okay. Yagira ngo abarebe na mnonga bariyo ko abazire bizam kuza kure umwaka ogu nebizambya burijo ndakatina. Tugambishomero Jemimah mu director bizam cyo tugamba murundo twagamba PL briefing netanka ashaka cyo kwezi 10. Amwe ko kuri briefing dena gati yebero bishatu na abana bastamire bizame bya PL kanya cire director noha nco butungiza inababa Emirates ayonje tugana na mnongo muzira ryo kwa cishobiro nebindi kebyo we pete gureta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masina hajati Zainab director wa Emirates National Primary School mu Rugazimbarara. Yes, rizo batwashemerera kufuna aba program ya PLE hariyo mushemeri yetu from TV West. Yes. Inkishomero abenshi twabareba dosi twamureba abazira akwate niyo nakanya amazira muzira ryo kana direct gisha ari ibintu bitakatenire. It's a promotion term. Yes, PLE abandi baza kutemba classes omuzero kabino mpumbu zote. Umuzeri aho ribona nikushabani kukiga ngo okujisha kwawo mwishomero y'umwana wawe kushomeramo ukabasa kugamba n'abashomesa ukabasa kureba umubundo mwana kwa ko buzugo kirikare ukabasa kubutereza abo kubegeye more of academic work ninga shi ebyo kushoma byingi so umwana ukabaye weakness ko mushomesa ugambe nawe kandi kinabana kubahumuruza bakabasa kumanya exams bakuzakora ninke za burijo abo kuba okwetebekanisa kwabo okwetebekanisa kwabo no bongo umwana kumanya ngo
baza kushika kuba confident so abazire kushika kwanyu abana abwiro ubundi chikuru munonga ntubahiga ngo mashomero muri abana bakashoma Kamese aba mu rugo batamira ko this is the first bunch ya primary ya PLE awemets ijoin ma twareba IPL nyumva twaraje ate bazo PLE nyini twagamba sets namwe muzire sets zinzo zihana namwe n'abatakumya sets yes revision kugira ngo nibamba gikora mu sets no kufuna exams zizya abwiro kumanu bafuna exams zindi z'amashuri kandi ubundi twabitereze kumwe from the school ugashanga abana babikora bamara kubikora rero bashobora kubivising Izo nga Emirates so guno murundi bwitsi bwo kubanza kora PLE so we are eager and excited to see that we get the best results. Well, let us talk of numbers. Omwaka ogutwina abana bana. Abana safati n'abana na mushanju abarashitame for PLE. Okay. Yes, so we are ready and really willing to see that our children are well helped and they do best in the exams. Abaziro kwemureta abana Emirates National Primary School abo kuba tuntu bihaye umwana tubaza kureba yabanye byese yamanye ibyo kubana amanya secular so Emirates 22 syllabi that is we have the theology and secular so byona tubikora kandi tusamagura biri kandi byona tubikora namwe rasiye ni tuasindira mu region umbizamu bya IPLE so abazira baryo kumwena mu ishomero kandi base kwitwikirira n'icyo kuruza ngambo bundi cyangwa abatinzi ishomero yes ishomero ni rungi abo kubantu twakira burumuzire wena wedini yona umuzire weno kori wekira mu office aza tukumanye niwe tumanye azumana washomiki umuzire akakushembaye bazakwira exam umwana wacira mushana cyo muzira muhereze cyanaija every day now and then now and then umwana first of all iko nabagambira ngo mwana indi kubana ngo nitereraje wino kureba enough drinks amazing ngo mwana indi kubana tamrana bottle ya mizi kandi kinashimye kubana fune enough sleep Nabano bwiro baza attention ngandi berarikirira umwana akora ikomuka muheta abase kubyamaje uturo tumuhede nakashisha yuko na fresh nza kumuyamba kurenga ubwongo bwebwe abasa kwijuke byenyima so ikindi na no kubaburira na counseling and guidance ibyo kabazire mana ndi muzije nanje naza kushama disiya so iko mnonga no kurenga twa kundisa ikintu kibaru bongera berabo bone n'ekintu umwana kumuraganisa ubuzima bwakora jo kanshemeza yes umanya abana bato batakunda okuba promising asa mwana mfite twashemeza cyabo cyawe naza kora ibintu atini nangwa na fosi yone wagamecha nishika umurembo kampati abana inabatanze kuganza za rwekero abana umuzire wanje akashemerwa buna kunakoze rege PLE so reka abana bitu tubatereza ubongo kandi bakundise tubahita imere kumara kandi reka batwara muzafatize mu bitebye kano egesha umwana ndashimo kuba interaction or intrusion ashimye kuba na around the books so obwire bwe no kubyama akaryaje kandi akanywaje akashoma ukunyaje kuyaje na message ayi balance diet afune more fruits enough fruits like water like juice then ariena nachi na biba namunga tarakintu nabyo okay balancing kureba ngo at least ejo kunywa byababinji na naho nanka na vitamins zabanyinjo mu mubiri amazina asenye mu Gideon eshonga bine exam okuja time table ebrasha tuna chimwe yo kwezi 10 briefing about PLE that is abana lengora primary then to agenda ebiri 10 ya okwikumi bazo briefing abo bana ba senior 4 abo tantu barubwira that means basikaza gusesa kwikisha tu then no misha twazo mkwikumi na kumwe ebiro mushanju yo mwakogo twazo briefing aba baje ba senior 6 ano ko cyangwa cyita USE ebyo radiyo no bitunga kuja yunebo umwakogo abeje beyongeraho barengero miliyoni emwe kandi cyo mutana murundo gwa bizene bashaba munonga hati baba binjo kushira abosho konko nebi no kono kutunga TV West konka abakira kanga studio na Sisiimuka Gideon aho umurembo rambara ishimira Emirates National Primary School Gideon Senyomo
ryari ryishomero rumwe muri Mbara City yitu wareba abantu kubetebekanise okubina confidence nico tukushabira abeje bona umashomero gona agetorire ihanga twantugamba okwegeza bomwana ba stakeholders n'ibinji itobazire umuntu mureka tureke kugwejeje ishomero ryonka ngo kuwareba nchikiri chirunji iwo nkumuzire waza ishomero ukataya y'umwana ukamanya subject akwa kinachikora kubi ntamanya cha umwana nobasa kumuyambota ebyo byona n'ibintu bitwatokana kubagamba kumotivate abana bitu ukamanya umwana wona kandete naende bugambo birunjo bwa hati akareba ati atuweza mami ninga dadi nanyikiriza mukanda takamya ari ndati bwe niwe noza kora cha ibyo gariza abana nyuma tukubenda batkatu bashabire ngwe bigezebi bijende kurunji bantu mwetinkaninga program ya Sisiimuka kandi nyenda kusima na wachera nitwe okusejesha habit turi muntu gumizamu okusashaisha tu konkobwa hati ekampenderaha kanhaza kwa natahamu muzangize seno ari kushameza okusia shaha ishatize nyine okutura bintufundikira ejo program mataka otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katakutenda kanda kajenya katabura mamarwa niwe naza kubahereze ngo kwishatu ezari bw'abageni umushango gwenkoko izuwa nibire nangwa muizu reka ndete yebitoke kikumi mesano bataka munkwase amakaga kanga kandi ne namangwaro bamukazi kandi wabsha ushobangira rubashi umukazi wabsha ataro mbuzi utagira umutono wagambira ikintu kinangwa kumayisa bunye nakugambira nakweshengereza akuba nakerebera